Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukelo kwesponsor sekulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi usiyamnyeza ke useveze ke amahlazo ezinyanga eziwenzayo lapha na ke kuwona ke uTikTok ngokuthi ke ziqole ke abantu zithi ke ziyabhula mbukeli awizwele nangoke usiyamnyeza ekhuluma ngokusobala ukuthi cha bayibambile ke inyanga ebiqola ke abantu ngokuthi ke iyabhula lapha na ke online kuwona ke uTikTok mbukeli siyabonga. We Dr. BU. Hello Sotobe nomngani wakho lokuthuma. Anyway angikho lapho ngifuna ukuxoxela nayo into enziwa izinyanga nabathandazi nezangoma abanye labahlola inkulumo zokuxhumana kulamalanga lawo abam-accept umuntu abangamazi nomuntu abangamncinzanga ngale eceleni. Ngelinye ilanga ke sike sahlela 2 weeks ago sathi omunye usisi laphana akajoyine sihleli laphana ngathi no joyina la thani wena kulonyaka kade ufunda umatric. Ngikhuluma ngomuntu omdala mina okudala aphuma kwa matric maybe 16-17 years ago. Sathi akathathe kade ufunda umatric akaphasanga kahle into zakhe ayihambe kahle unenkinga emndenini yonke leyo nto leyo. Itheni inyanga engabe sangoma engabe yini engabe uDr Banibani lo kade ehlola laphana ku live wakhe. Wathi uyalikhumbula ipene lihlaza la kwa Big wawubhala ngale eklasini. Wathi futhi khambe mangithi ngiyabuka esimeni somoya kuvela uthisha engazwananga ngahle nanaye ngathi kwabhala homework kanjani njanyana lento iphinde ngidonse uthi ayingibuyisele emumva ekhaya. Hey bafethu lapho kusho umuntu uyasebenza asihlekanga kanje alokho athi ngiyezwa mkhulu kunjalo and like she never showed up live ukuthi lento kade ekhuluma ngayo laphana uyiskeshile nayo ngoba efuna ukubona sabona labantu baxhaphaza abantu kahle into abayenzayo kulamalanga lawo ba-accept abantu akekho umuntu yabona the level sekukhona umuntu ozoqala akutshele i-number plate yemonto wayegibela noma imonto yakho athi uzokutshela i-ID wokwathi ayisekho wawasekuyiskesh yonke leyo nto leyo. Musana nje ukudlala ngathi size sibone okubuhlungu ke nina abanye beni na inyanga zikhona inyanga ezelaphayo niyasehlisa isithunzi sabala band yabo ngalezi ikeshe ziba sobala lezi niyasehlisa isithunzi salabantu labo. Lona ngizomtrapha kahle mangabe kuvuma isikhathi nje ngendlela nje eqondile mnandi kakhulu kodwa musana ukulimaza abanye abantu ngoba kunabantu abasebenza izinto eziqondile ngempela. Yabona yala ku TikTok khohla fana khohla thuhlolela live ubhakazela inkinga zakho phela le nto leyana mangabe kuhlolela umuntu kukhulunywa nesidalwa sakhe. Le nto kuthiwa moyo kwenza umhlahlo noma umndeni uyohlola noma uzokwenzana iyabikwa le nto leyana ukuthi uzohamba uyofuna amanga kuthiwa kuyocingwa kahle uyofunisela mawuhlola akusizona zonke izinto ezizinkinga engashiwo lapho ngayithatha uyifaka ekhanda. But ke abantu abayazi yonke lento la ayikho umuntu ongazuka kutshela zonke izinto zakini. Omunye ngiyabuza uthi kuthi ngihambe ngibuza ukuthi iphi igawuni ukuthi nombalo ukuthi kanje kuthi angibuza induku awudondolezela ngaye kathi we hayi bafethu ngeke bafethu ngeke sibadala.